يا من عصيت الله يوما غافلا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Gitanu pagamina-minan si ikwallahu subhanahu wa ta'ala sapang ni ataguunian si isagiang kai a oras apa magpedatan urun so kabaraka nagupa dalam tanun yang si isagiang kutua ilahamian sa kasabutan tanu sumanga dakwan o agama tanu agama Islam abielui wallahu subhanahu wa ta'ala akilangan o ikasusuatian rekitanu nagurun matatagu agiang kutu akasabapan sa kapakas lang tanu sa maliwanag malagid usi isagiang kai akapupagintaw tanu sang kaiya dunia na ayamala na si isa alungan amori. Tetana si iku mga pamikiran tanu nagusi iku mga puso tanu aso mga tao ada iran maso agiang kuto aki pepantag niran si ikwallahu subhanahu wa ta'ala na mapendingan-dingan niran si isa alungan amori. Akapakambelingan niran si isagiang kaiya dunia. Sebut na si isagiang kuto akatiru wallah falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin. O pamabuka tigiran o adna kapakan dudami si iko dunia. Sambugang kabiron wallahu subhanahu wa ta'ala sa oras sa ipagintawa meron fanakuna minal mu'minin na sabnar ama balui kami apad ko mga tao amya maratiasi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab sa ayabtad si isa alungan amauri si isagiang kutuwa masa akapamagito nga wallahu subhanahu wa ta'ala si ko miyang galbak o umani isa tawri penian nasugi naman na di makapagapas si isagiang kuto amang atungan na iniyan. Di kebalay so mga atungan na iniyan na apa sa iyan. Nagu di kebalay so darudupa iyan. Udi na mga darudupa iyan aapa sa iyan si isagiang kuto masa. Lagi duto mabus so mga luksyan. Nagu so mga wata iyan. Mga bulayo ka iyan. Na di niyan kebalay disiran kebalay aapa sa iyan si isagiang kuto akapamagito nga wallahu subhanahu wa ta'ala si sagiang kuto amyang galbak umanusia aya sampurna ayan nagyang kuto kimbagan wallahu subhanahu wa ta'ala kumanusia sang kuto resulta amyang galbak yan kukatatagu yan si sagiang kaya dunia wallahu subhanahu wa ta'ala. Isa atinudan roo na ayamala adi keepasan uginawa maana dirun makapagapas nagid agiyang kaya mga anggota yan a inirsuun wallahu subhanahu wa ta'ala si ikuki adna niyanon.
Maana so manusia na apiaso anggota iyan mismo. So liman yan. So dila yan. So ain yan. So tangilan yan na gusto sa lakawsan ang mga anggota na diutu kebeloy at tinabanga umanunsya si isagiang kuto amasa akusan dengan umanunsya ang kuto a resulta ugelebekian aping gelebekian si isagiang kai adunia amay kaskanian nan demi atud udina dema padalem udina de nian makwa masugat agiang kuto ang mga gelebek arunun matatagu agiang kuto a ikasosuat wallahu subhanahu wa ta'ala. Sibut nanon si sagiang kuto katiru wallahu subhanahu wa ta'ala si sa suratun nur. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Ayatan aika 20 agupat. Masautu pesaksian siran o mga dilairan na gusto mga limairan na gusto mga airan si isagiang kuto amya baloy aping galabakiran. Tumaya na si isagiang kaya aya ang kuto ay naluy tanu kagiya so manusia na mismo so anggota o ginawa niyan na dirun makapagapas. Mana so manusia na amay kadanian maswa so kipapantag niyan si ikwallahu subhanahu wa ta'ala na apya so anggota yan na pumbeloy aridu ini yan si isagiang kutu amasa akapumagitong wallahu subhanahu wa ta'ala raks akita na yan si isagiang kutu mga balas umiyang galabak o manusia si isagiang kai akatatagu yan sanggiyang kai adunia wallahu subhanahu wa ta'ala na kagi so anggota o manusia agiyang kaya mga anggota tano na ayabis abatadian na isa seksir ketano si isa alungan amuri na naaya pato terkita no na sabutan tano agiyang kuto aki pepantagen tanuron mausar tano si isa agiyang kuto mga galebek arunun matatagu agiyang kuto ay kasusuat wallahu subhanahu wa ta'ala. Nakatukawan tano agiyang kuto mga panyakit o anggota tano kaan tano kapanang gilai agiyang kuto mga rata mga galebek akabeloy saksianiran rakita no si isa alungan amuri. Giyang kaya oras tano iman to na ayak kebubayan akan asuldan akan nasuki papantagan tano si isa giyang kaya dilatano. Sebab sa sumanunsya na sumanga anggota yan amarayag na isa amalaon iarga na giyang kaya dilayan. Sebab pati mga ulama sa sudila na ayama bebaloy asafir udi na ambasadur o anggota ami susulun si isa giyang kaya ginawa manusia. Yuto so puso. Giyang kaya puso tano nasa din sa matataguun na ayama budis siripit yan na giyang kaya dilatano. Sebab sa kanyan imababaloy asiripiti o puso si iko mga anggota amarayag. Na amay katagumpiya sudila makatituag yung kuto aki papantag niyan si iko wallahu subhanahu wa ta'ala si iko mga suguan wallah na patagumpiya agi yung kuto akapupagintaw umanunsya na amay kaaya marisultaw dila namada si isagiang kuto ikasuswat wallahu subhanahu wa ta'ala na miya piligruso kapagintaw umanunsya amay ka makadarpas isagiang kuto hadapan wallahu subhanahu wa ta'ala. Ilan yung managiyang kuto hadithu Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam amya panutul o Tirmidhi aiprupan yan iprupa tanu Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam surupaan udila tanu ko kipapantagen tanuron ko giil ketanu kasugis sagad umanga gawi wallahu subhanahu wa ta'ala kapis sagad rekitanu o kadaun daw nagusok kagagawi Pitero Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza asbaha ibnu adam
fa innal a'dha'a kullaha tukaffiru lisana fataqulu ittaqillaha fina fa innama nahnu bik fa in istaqamta istaqamna wa in i'wajajta i'wajajna. Ayat pada kealunian si isa kealunian si iku pada mga kutubul hadith. Natijana idza asbaha al-'abdu asbahatil a'dha'u tasta'idhu min syarril lisan. Amaika kapitaan suurip nu wallahu subhanahu wa ta'ala na mabalui sumanga anggota ulawasian. Agi isiran melilindungan si isagiang kutu akarata udila. Na turun ang kuta mga anggota manusia ittaqillaha fina kalak nakas wallahu subhanahu wa ta'ala ko kipapantagan kar kami. Haydila fa innama nahnu bik kamata-mata anas kami na makapapasyunot kami ka. Fa in istaqamta istaqamna na amay ka tumitu ka na makatitu kami. Wa in i'wajajta i'wajajna na amay ka sumilay ka lumimbay ka si isagiang kuto ang mga galabak adi ikasuso at wallahu subhanahu wa ta'ala na pad kaming ka si isagiang kuto akia limbay nga udi na kya silaing ka. Kaya nakatanong saya si sagiang ka iya hadith apya ka koneksyon na yan sudila aguso kapsigad kita no mga oras lagi dagiang ka iya kapsigad o kadundong tigo mga ulama aya sabab na sabab patigiran sa sudila so panyakit udila na ayad akalilid na pagkakilang ito ko giinian ki palumamakaan ki paguntudaan si iku mga ginawa inian mga ginawa yung manusia na diyan ko to kapag katimuiran na aya kalilid na si ipagkadin si iku oras akadaun daw. Aya syahid si isagiang kaya hadith apakuan tano na sumanga anggaw tao lawas tano na apyasiran na ikakalakiran nagu ikaawaniran sudila si isagiang kuto abetadian ko kapag tunay ini kapag kasila ini si isagiang kuto ang mga suguan wallah na aya din amandindingan-dinganiran na sudila na tumitu si isagiang kuto asuguan wallahu subhanahu wa ta'ala. Sa sabutan niran, aso kamapian na si ibu matatago si isagiang kuto akapakatitu udila si iku mga suguan wallahu subhanahu wa ta'ala. Miya panutul kekuan sabali o kasya pa kudila yanutulo Ibn Jarir at-Tabari rahimahullah tigina kana Luqmanu abdan aswada ghalid asy-syafatain ayat tigina betad Luqman na uripen amailem amala ikap mudul musaffah al-qadamain am maulad para-para fa atahu rajulun wa huwa fi majlisi unasin yuhaddithuhum nana miyakaw mau nagiang kutwa sakataw amama si isagiang kutwa masa so Luqman na pupamandu pembaganian sa panduan sumangataw si isagiang kutwa darsiran lecturian. Faqala lahu ar-rajul na pitero nagiang kutwa mama miyakaw maun alasta alladhi kunta tar'a ma'iya al-ghanama fi makanin kada wa kada. Bas katigin so inapeda akan pupagayam sa kambing si isagiang kaya mga derpa na ay ini sumbag Luqman na tigin na uway. Faqala ar-rajulu fama balagha bika ma ara na anto na atigin isabab akin isampain ka si saging ka yapkiler na mana na miabaloy ka si iku mga miabaloy ka apad ku mga tao apem bagay sa panduan si iku lagi diyan manunumpang si iku agama Islam na aya Peter Luqman ay ni sumbagian tigin mana iya sidqul hadith kapatiis si iku kapanunutulan wasamtu amma la ya'nini nagugian ko to atigian adikan kapsuldi kata targian abitira si isagian ko to amang abitira adira kan pakanggay aguna
Ay syahid saya, mga uripin wallah, na nasulok man, na mini sampai sekalian si isagiang kutu, apangkatan amapia, ai kesigiron umanga lagi dian amang manusia, na aya miyak kesangkapan yan, na miyang gumaan yan, na sokya siapan yan, kudila yan, si isagiang kutu, amang alalangan wallah, inusar yan, si inyan inusar si isagiang kutu, ikebabayaun wallahu subhanahu wa ta'ala, ikaswatun rabbul alamin. Bisabab per umanga pagariakan, na malawi tanu sa si kuda tanu penakasuldi ku mga panyakit, kaaloy ako mga panyakit udila, na aloy na kandaan subali, o kasya pa si ikudila kaan tanu pagkatagui sa babaya, nagupanaguntaman, o kasya pa tanu si ikudila tanu. Tanto amalay bali so kasya pa tanu kudila tanu, kaaya sambiyan, ipirmiyor ketan wallahu subhanahu wa ta'ala, agiran tiyan rekitanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na susurga wallahu subhanahu wa ta'ala. Nasa din sa tao akabaya iyan, at gumpia sudila iyan, makaapas, may pagpedaian sa mga tunganay niyan, asinia piran sa mga anggota iran, na panama-nama rin yan, kasyapan yan, si ikudila yan, kakakuan yan, nagyang kai apirmero, inaloy nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si sagyang kai hadith, miya panutul o Bukhari, tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yadman li ma bayna lihyaihi, sa antaatiyan ipagaran si sagyang kai pagletan anggota, si ku anggota yan na matatagus sagyang kaya pagletan aduatiman asumpayan, maanaging kaya sumpatano saya, aguging kaya sumpatano sagyang kaya bakatan, wa ma bayna rijlaihi, nagusi sagyang kaya anggota matatagusi sagyang kaya pagletan aduatiman bubuntano, maana aduatiman aitano, gitu. So piamalungan manusia, admanulahul jannah, kang garantian aknun atigu nabi tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so surga wallahu subhanahu wa ta'ala. Miyatang kadkumagi na watanu, asa tao, asyap niyan studila yan si isagiang kuto amang alalangan, sa aya mabeluy kapagkakaug udila yan, nagyang kuto arunun matataguso ikasuswat wallahu subhanahu wa ta'ala, nagukamapian mga Muslim naguso agama niyan agama Islam, nakakuan niya nagyang kuto asurga wallahu subhanahu wa ta'ala. May sabab peruna na mandugtanu si isagyang kai mga pagkabeloy panyakit udila, kabakalu-kalu na pagka-examine tanurun aginawa tanu, na pagkaon tanu si isagyang kuto, akatatagu iyan, kudar pa, maadaon agiyang kuto, ikasusuat wallahu subhanahu wa ta'ala. Madakal sa mga panyakit udila, na si isagyang kaya oras, ibabagir kita no, na penamaran tanu, imaaloy tanurun supatot apagaluin tanurun. Aya paganayron, na al-khawdu fil batil, aya pagampaganay panyakit udila, na al-khawdu fil batil. Aya maanan yan, nagyang kutwa kasuldi udila abitira, kung anin karibatan udi na matataguro nagyang kutwa kadidagan. Isaanan panyakit udila. Mabaloy sudila, ayagi ini yan suldan mga bitira, aya pagkababayaan yan, bitira, nagyang kuto mga bitira, maaawat si isagyang kuto ikasuswat wallahu subhanahu wa ta'ala. Bitira, ada matataguun inunta, sararangit wallahu subhanahu wa ta'ala. Na isaanan panyakit, mga dila, mga manusia pitenggisaan akaadun wallahu subhanahu wa ta'ala, apatutun ang kuto,
kasiapan niya nun, nagukawatan niya nun, kagyuti peda kesabapan sa kapakas lang yan sa maliwanag. Ay katuru wallahu subhanahu wa ta'ala si sa suratul Muddathir arupaan mga tao apakasulod si isagiang kuto anaraka wallahu subhanahu wa ta'ala bituan sa sakar. Tigwalla ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakum nut'imul miskina wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Antuna isabab akia pakasudiyo gitu sa mga tao ini bilang wallahu subhanahu wa ta'ala sa mga mujrimin, mga baradusa maanadiran paginuntulan sa wallahu subhanahu wa ta'ala kukipapantag ni ranon. Anto na ay sabab akia pakasudiyo si isagiyang kai. Anaraka wallah asakar. Pag turong kira ipagisakiran ito sa alungan amawri. Qalu lam nakum minal musallin na ayakisum bagiran na tigiran na qalu lam nakum minal musallin. Da kami mabaluy apadeku mga tao mga barasambayang. Walam nakum nut'imul miskin. Naguda kami mabaluy apadeku mga tao agima magana sa mga miskin. Pupangalimu sa mga miskin. Giran sidkaan sa mga muslim si isagiyang kuto amasa akalulu agikiran. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Nasi kami miyapad si isagiyang kuto mga tao agiran suldan abitira agiyang kuto abitira karibatan. Bitira adi ikasusuat wallahu subhanahu wa ta'ala. So Imam Al-Qurtubi si kutafsirian ini ngaranan sa Al-Jami'u li Ahkamil Quran. Na inalawin niya nun sa mga maana. Ini tafsir si isagiang kanan akyaturu wallah atigyan wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Natigyan manai apaganayron nasiran utos sa mga tao agiiran iplulma makas sa mga tao adidag. Mga tao ada para tiyak wallahu subhanahu wa ta'ala sa pupugugupan niran si isagiang kuto mga bitira akaribatan. Kadua ini pemana niya no na inalawin niya na tiyan na siran utos sa mga tao agiran pagi sewisun sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Giiran nun tiroon na giiran iprupairan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa mga rupaan amarata. Lagi dagi yung kutagiran nung katirua sa Rasulullah na pedeku mga pembetengan. O di na mga salamangkiro. O di na mga patataro sa lalag. Akabukagan ito apapakapon si isagi ang kuto mga ginawairan. Padiyan na tigyan na ay padamaanan na siran utos sa mga tao dadaurog niran sa mga bukag sagi siran mamukag si isagi ang kuto kapupamukag agi ang kuto mga tao dadaurog niran. Giyang kanan ang mga maani na makakakaranianan aguad na sumpa-sumpatananan. Sama titimu anan si isagiyang kuto kapupenutul udina kapagkabeloy udila asima uusar si isagiyang kuto ang mga bitira akaribatan na ay mabuntal maproropaan udila na matatagurun agiyang kuto apaniyakit kukay ilayawn u agama tanu agama Islam. Ay kadu apaniyakit udila na giyang kuto giinyan kapag dasi kusapu mga tao asoti agiyang kuto ginawairan. Ay buntalo to ay pedaropaan yan pegusaran tanurong nabasa nagiyang kuto kabeli udila aya pagkepakas lalayon ko giinyan kakaukaog na kapamagenta. Dila atalian taan. Nagyang kutwa dila atalian taan na inibilang wagama Islam sa dila asisakit. Ayakatir wallahu subhanahu wa ta'ala sa suratul Hujurat. Ayatan ika-10 agudwa. Ya ayyuhalladzina amanu jitanibu kathiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithm. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه
wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang kutua kagira wallah wala yaghtab ba'dukum ba'da. Nana yang kutua laruuna la an-nafiyah. Alamun nahi. Kapanapar. Atigu wallah adini wa tigian pupamaganta asos sabad kanu ko sabad. Banyo tigian kebubayai. Akapu pagdesiniu si sagiang kutua sapo o pagariniu ami wafat. So Imam Al-Mawardi si sagiang kutua tafsir yan na iningaranan sa An-Nukat wal Uyun ko kiap maana inian kia betunin yan sama ana si sagiang kaya katiru wallahu subhanahu wa ta'ala ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Rupa na yung mga tao, mga talian taan si iku lagi diran amanunsya. Agigiyang kaya ayat na marayag akia pa kaharamaw wallahu subhanahu wa ta'ala ko kapamaganta. Na aya rupaan yan, ariyo paano nagiyang kaya aya. Nagiyang kaya, ini sumpat yan na tigin na ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Tigo Imam Al-Mawardi, aaya mapmamaanan na suatigian sukapaka haharama kisah saparan ko kapagda singa si sagiang kuto asapo o pagaringka amiatay na lagi didenuto kisah saparan si sagiang kuto kapupamaganta angkaw. Ay kadua maana inalawin na tigina kama yamtani'u ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan yajibu an yamtani'a an ghaibatihi hayyan. Suatigen udina lagi de tigen giang ko tigen ke kakagud niron ke kakagud umagi na waniu ke kakagud upisa katawan rakano o kakanan yan si isa giang kuto asapo o pagarinian ami wafat sapo o pagarinian amiatay na patot wajib lagi dinuto akipentagnianon kipantagnian si isagi ang kuto akapupamagantaan yanon. Giyang kanan na aya, si kusamarin yan na miyakaturo sa sukapamaganta na inisapar o agama tanu, agama Islam. Sabab, sa ibibilanganan, sa panyakit udila, kesababan sa kapaka sud o oripan wallahu subhanahu wa ta'ala si isagi ang kuto. Ararang ito wallah, si sagiang kaya kataguyan sa dunia na ayamala na makaw masi sa alungan amauri na napakasulad si sagiang kuta. Ini tilagad wallahu subhanahu wa ta'ala kung mga tao aliyalimiran suki papantagniran kung mga suguan wallahu subhanahu wa ta'ala. Andi manay kaketukawin ka saskan na matatago kasi sagiang kuto agalabag akapamaganta. Kaya gitu bay naluitan was mga ginawatan na andi din ni kapitayan kalilid na nadigigan o mamaguntuda gusto mga inapda iyo sisa opisina. Ikan o mamaguntuda gusto mga inapda iyo sisa giyang kuto agalabakan iyo. Galabakan ka. Di nga di mimbarat mo agiyang kuto pagkabubayaan ka siya kung mga ginawain ka. Na pagkabubayaan na ka agiyang kuto kipag-share na ka o si Eko. Miya si maaka si Eko sala ka ron agi nga mimbarat mo. Na naanda man ay kakuto ka nga sa ginawang ka sasaka na pagkatago ka udi na matatago ka sa isagiyang kuta kapamaganta sa isagiyang kuta masa agi inyo kapag istorya. Isa alimura kita no wallah na piyakito kan raktanwanan o nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabab sa Rasulullah na sulangulangan sababan sa kaketagutan no si isagiyang kuta rarang itu wallah nagukah kekuatan no si isagiyang kuta kamapian tanu na nalangon yan rakitan din tunay ni miyausay. Langon yan, inusay si isagyang kai si Eko, mga hadith yan, amin ni sampayar kita no sabab ko panaguntaman o makakatan o mga ulama. Ayam ya panutul, hadithu nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tigyan na atadruna mal ghiba, katawan ni watigyan, ginin tiruun si Eko mga sahaban yan, katawan ni watigyan na unta ni tiruun na kapamaganta, na tigyan na
qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Suatigiran suwalla gususugu iyan iti turun ama tau. Lebirun ama kakakaib. Na Peter unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam atigena dhikru akhaka bima yakrah. Suatigian so kaaluyangka o pagaringka. Kaaluyangka ko pagaringka si isagiang kuto mga sifatian ay kegwedian. Kaaluyangka si isagiang kuto ang mga rupaan ama nunumpang si iku pagaringka, si iku ginawain ka, si iku bulew ka aka, agi ang kuto aka pagaluyang kaon, na ikakagwedian nagu, ika sisingay agi ang kuto apagaringka. Napitiru mga sahaba, afara'ayta in kana fi akhi ma aqul, ipilisiran ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amay kagi ang kuto agi ikut teruun, natitu matatagus isagi ang kuto apagariyakan. Natigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atigena in kana fihi ma taqulu faqad igtabtahu. Na amay ka giyong ko aya betada giyong ko to aging tiruon na matatagu titu matatagu si sa giyong ko to apagaring ka titu rupaan yan na sabin sa benar amya pamaganta ka. Wa illam yakun fihi faqad buhtahu o faqad bahattahu. Wa illam yakun fihi faqad bahattahu. Na amay ka kenaba titu aropa anagi yang kotua pagaring ka ang kotua pegusayin ka ipnakal ka ginga panutulin si isagi yang kotua sabu adeku mga pagaring ka na sabin sa benar akia tempuan ka agi yang kotua pagaring ka. Hadisanan amya panutul muslim si isagi yang kotua sahih yan. Maana sumanusia na amay ka sekanian na si isagiyang kutua masa akapupenutulan yan ko pagarin yan, mga pawing upagarin yan, nagiyang kutua pawing ipnasabian, pesenday niya si isagiyang kutua pagarin yan, na titu-titu ama pagkasandirong agi, titu-titu sifat yan, na miyak apa maganta agi ang kutu atau agi irong galibak. Na amay kadaon agi ang kutu, agi inian panutulan. Na saben benar akia tempuan yan agi ang kutua pagarin yan ang muslim. Na suka tempuy tano ko pagari tano na gitu bay naluy tano apa niyakit anan na sulang-ulangwan apa niyakit na dili kadu ko kata taguian ko manusia amay kadirun mada. Sa piyaka ikhtiar tanusan unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam si sagiang kutua hadis amya panutul si sagiang kutua miya panutul Tirmidzi atigu nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ma'syara man amana bilisanihi wa lam yadkhulil iman qalbahu la taghtabul muslimina wa la tattabi'u awratihim fa innahu man tatabba'a awrata akhihi almuslim tatabba'a Allahu awratahu wa man tatabba'a Allahu awratahu yafdahu walau fi jawfi baitihi. Hai sekan tigu nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam amya maratia ya si iku dilaian. Adami sampai so paratian yan si iku puso yan. Piyakain kata no sayo nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa ini begini yan atinias aya sifat umang atau agiran pamagantaan sulagi diran a muslim na masisipatiran lagi yang kutua, matatagu kira lagi yang kutua tuos ku mga munafik. La taghtabul muslimin, diniwatigin di pamaganta aso mga lagi diu ang mga muslim. Di pamaganta aso mga muslim. Giyan kaya ka pamaganta, sumpat aging kaya hadith, na isa ini alalan sa kapisawain ka si isa giyang kutu apaawing ulagid ka ang muslim. Isa ini alalan udi na aya undes yan na kebeluy ka aya betad ka na dingga di panuriman na giyang kutu mga paawing ulagi ka manusia sa ayap kerisultan yan na pendiaman nakasiran kulagi diran a manusia gulalan si isa giyang kutu akapisawain ka udi na dingga kiran di ka pamaganta na aya sumpatagi yang kaya hadith na tigin manaya wala tattabi'u auratihim diniwa tigin di pamanundugas so mga paawing o lagi diu ang mga muslim diniw di pamanundugas so paawing o mga muslim fa innahu man tatabba'a aurat akhihi almuslimi
sabenar asosiran tu apa yang manunduiran pelika pesewaan iran agi yang kutu apa awing ulagi diran muslim na ayam apa pembetadiran na sewaan mambu wallahu subhanahu wa ta'ala agi yang kutu apa agagabnan iran apa awing iran ibkaya iran wa man tatabba'a Allahu auratahu nasadin satau asawaan wallahu subhanahu wa ta'ala ang kutu apa awing yan kutu wa itatapukian a ibkaya yan na dia manan wallahu subhanahu wa ta'ala apa ya penskanian na tetapok sa isagi yang kutu asul dawala ini makna so kasiksaan wallahu subhanahu wa ta'ala ini tilaga diyan sa isagi yang kutu mga tao agiran geleb kenang kutu kapupamaganta iran ko pagariran a muslim giran kapupawing sa isagi yang kutu pagariran a muslim kapupamanundugiran sa isagi yang kutu mga karibatan ulagi diran a muslim na diaman siran wallahu subhanahu wa ta'ala apa ya pen ikapalaguiran sa isagi yang kutu asiksa wallahu subhanahu wa ta'ala panamana markad tapukan kadin agi nawang ka upun ka maka benar agi yang kutu ararang itu wallahu subhanahu wa ta'ala na apias isagi yang kutu asul awalain ka aya mga taurun na mga inupeda ka pagabang ka agi yang kutu ada rudupa ka nagusu pamilyang ka na wallahu subhanahu wa ta'ala na amay ka ito na yan ka agi yang kutu ararang itiyan sabab si isagi yang kutu ada kabeloy udila ka amya wasar si isagi yang kutu ka sesuatu wallahu subhanahu wa ta'ala na pekatanar kad nagi yang kutu ararang itu wallahu subhanahu wa ta'ala pamagitanan si tanumian nagkunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ayarupa anun wallahu subhanahu wa ta'ala na wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na diptiru saba si ipun ku baya ginawan yan in huwa illa wahyu yuha inunta na sulang-ulangwan o pupakapuon kunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam maana sulang-ulangwan mga hadith miya tantos ikunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wahyu tu ini wahirun wallahu subhanahu wa ta'ala keparatiatanu amay kaskitanu na titutan wa kebubayaan sulim wallahu subhanahu wa ta'ala na gusto katetagudetanu ko kapagintaw tanu si saging kaya dunia kepakai ami pakai si ummga ginawa tanu inwatigian so pupamaganta na bemarararang agi yang kutu mga tao apu penutulan yan si sagi yang kutu pupamagantaan yan bamarararang si isagi yang kutu kasiksaan ini tilagad wallahu subhanahu wa ta'ala si isagi yang kutu atau mapasang ikapamaganta taliantaan giyang kutu adila yan na si sakit sa aya sakit yan na sakit akapamaganta na aya sumbag na marararang agi yang kutu manusia si isagi yang kutu masa kaayunin yan si isagi yang kutu udi na katatarimaan yan si isagi yang kutu mga tutulang kutu atau asis sakit agi yang kutu dilayan sa sakit kapamaganta saan tunay penggulaulaan agi yang kutu manusia kagi yang marararang si isagi yang kutu agal lebek agi yang kutu pagarinyan na aya pitir unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na man dhabba an irdi akhihi bil ghibati kana haqqan ala Allah an yu'tiqahu minan nar ilan naman ito so tau di masusuat dinian tatarimaan dinian kukumpa belian pagkagudian nagi ang kuto agal bekagi ang kuto pagarinyan naraks aplinding niya nagi ang kuto pagarinyan si sagi ang kuto panyakitian nagudinian pagugupan si isagi ang kuto kapupamawingin si sagi ang kuto ang mga pagarinyan ang mga muslim nasadin sa tao alinding niyan so pagarinyan si isagi ang kuto maratabat yan si isagi ang kuto kapupamagantaon na kabenarian ku Allah kamaradik aun wallahu subhanahu wa ta'ala si sagi ang kuto naraka yan amay kapaka naraka agi ang kuto ataw mana na miya siguradong ka agi ang kuto kapaka surga ka miya siguradong ka pagpedeng ka wallahu subhanahu wa ta'ala si sagi ang kuto mga tao ikalimo yan na ino di pa kapi agi nawang ka ay mana
anto na imakaan tano sa kakuatano si isagiyan kaya pirmiu wallahu subhanahu wa ta'ala si ikumasa agi itano kang bantayan udina kemasaan tano sa mga pagaritano pekisumbu si isagiyan kuto panyakit na lindingan tano siranon na lindingan tano sa pagaritano ke katatanaan agiyang kuto agal bekiran. Pitero Imam An-Nawawi rahimahullah i'lam anna al-ghibata kama yahrumu 'ala al-mughtabi dhikruha. Tangkedang kaatigian sa ginawang ka. Samata nasuka pamagenta nasukya pa kaharamon. Si isagiyang kuto ataw pamagenta ko kapagaliwan yan. Mana di na di ka pamagenta na lagid nuto kisa sa parang kaon kapaka haharamon ko taw pamakinugun si isagiyang kuto masa adin yan di ka pamagenta si isagiyang kuto panutul niyan mga ipamaawing yan si isagiyang kuto asala kauron nagu kisusugunon sa din yan katatarima si isagiyang kuto agal bagagiyang kuto pagarin yan. Na aya paligoton na maungkir yan to. Sa aya buntala kapag ungkiran yan nang gulalan si isagiyang kuto adilayan. Na amay kadi kagagagiyang kuto adilayan sabab sa ikawan yan uba kadarari o bubudin kabina sa iyagiyang kuto ataw agi irong galabak. Agi membua igira aya uluan kasi sa opisina. O din na pagkababayaan ka sumagi na wain ka, may ilayang kakira nagiyang kuto menang. Na matatago kira nagyang ka iya sakit udila aka pamagenta na ayad na kalilid na udi masyap utaw so ginawa niyan na kita lugas isa giyang kuto agalebak na din yan kay nakaaginawa niyan ubebeden agiyang kuto suguan nun wallahu subhanahu wa ta'ala iban yan ungkir agiyang kuto marat agalebak na yakaturo Imam An-Nawawi na amay ka ikawan na ka agiyang kuto kisapar na kaon na mukit si isagiyang ka iya dila ka na ungkirang ka ang gulalan si ikupuso ka. Sa aya buntalian ng ganata nakaagi ang kuto adar pa aya giirun pagusain na surarang ito wallahu subhanahu wa ta'ala agi ito so gika panunduga si isagiyang kuto mga paawing o mga muslim mga paawing o mga tao mga bulayo ka pupunutul na giyang kuto ataw duduno na giyang kuto sakit kapamaganta. Isa pinakamarata kalilimud. Pagkararangitan wallahu subhanahu wa ta'ala na kalilimud. Ayami bubensakun agalbag na mga rarata. Lagid u kapamaganta. Lagid u salakauron. Kapupawing. Giyang kuto gi kapanuriman si sa giyang kuto pupugmaan o mga bulayo ka paawing agal sipat. Kalilimud ayami bebensukon udi na mga galabakon na maawat si isagiyang kuto agi isuaswat si ikwallahu subhanahu wa ta'ala. Kalilimud dirun matatagu agiyang kuto agalabak ayaan tapon nasakudo si iku mga muslim nagusi iku agama tanu agama Islam. Naginan iisa pinakamarata kalilimud pagkararangitan wallahu subhanahu wa ta'ala. Aya suguan wallahu subhanahu wa ta'ala si iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibtilik tanu si sagiyang akatiru Imam An-Nawawi. Amay katigiyang ka dingka kegagaibang ka sapari agiyang kuto ataw mukici sagiyang kuto adila ka naganating ka agiyang kuto agalebek kukaw kalilimud kukaw ungkiraun upuso ka na ayakatiru wallahu subhanahu wa ta'ala taalik agiyang kuto akatiru Imam An-Nawawi natiyana wa idha ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghairih inaliwanan wallah si isa suratul An'am. Hey Muhammad na amay kamay laing kaagiyang kuto susirano to agiran suldan abitiara so mga ayat wallahu subhanahu wa ta'ala mga tanda wallahu subhanahu wa ta'ala sa ayabuntal agiran nun kasuldia bitiara nagiran pagisuwisun pulalim niran so mga suguan wallahu subhanahu wa ta'ala. Di ranun imbagay agiyang kuto akabenar wallahu subhanahu wa ta'ala kukipapantag ni ranun. Fa'arid anhum na talikuding kasiran hatta yahudu fi hadithin ghairi taman sadisiran di ayasulda niran abitiara nagiyang kuto abitiara
asuranga agi yang kutu aib kerarang itu wallahu subhanahu wa ta'ala gitu sugi kapagi siwisewa abitiara tutulis iku mga ayat wallahu subhanahu wa ta'ala. Nana amay kaska nana miyatagu kasi isa lagi danan agalabag. O di na miyatagu kasi sa giyang kanan alagi danan kalilimud. Na dang kaawa ay giyang kuto lagi dang giyang kuto inaluitan no. Dang gulalan na giyang kuto inaluitan no. Bapaka tiyo ko pag giyang kuto ay kakagud nun upus uka. Aska na kegegang kapman amawa kasi isagi yang kutua darpa nagu ayam aprera dekasi isagi yang kutua kang genating kaun na kepadeng agi yang kutu agi iran kapagi sewi sewasi iku mga suguan wallahu subhanahu wa ta'ala sabab sagi yang kutua kasih sakit agi yang kutua mga dilairan na yakatiru wallah na waqad nazzala alaikum fil kitabi an idha sami'tum ayatillahi yukfaru biha aw yustahza'u biha فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. Giyang kutua mga tao atat tarim aniran agiyang kutua bitiara di ipawi ing siku mga tanda wallah mga sugu wallahu subhanahu wa ta'ala na ayak resulta aniran na makaplagi-lagi siran maka lagi ciran sabetad agugiyang kutua mga tao agi inggelebak si isagiyang kutua gelebak ini sapar wallahu subhanahu wa ta'ala maka lagi ciran sa rupaan si iku wallahu subhanahu wa ta'ala ko kay ilayakiran wallah langun siran din sisakit agiyang kutu mga dilairan na si iku kapakaw mayroon sa isalungan amuri na kesan dengan iran agiyang kutu arisulta agiyang kutu agelebekiran ayakaturu Imam Al-Baghawi si sagiyang kutua tafsirian nama beluya tigian sutaw. Ika suatian agiyang kutu agalebak. Ika suatian agiyang kutu agalebak. Ay mana? Nama ikas ka na kegegang ka amawa kasi sa agiyang kutu agalebak na dakaw nawa. Kama susuk at kapan si sagiyang kutu agi ka pa kapamaganta si sagiyang kutu pagaring ka. Salakaw ra kanu. Nana sabab si sagiyang kutu kasusuk at kaon nana miya pedeka udi nana ayam yang bulawasan ka aya buntal ka na lagi dagi yang kutua tau agi iran geleb ka nagi yang kutua marata na ibibilang ka mambu agama tanu agama Islam sa pedeka ko mga tau asis sakit agi yang kutua dilayan pedeka ko mga tau aya paligo to nagi yang kutu katukawin yan sa suginawan yan sudila yan nasisakit ka anyan nakabulong yagi yang kutua panyakit amat tatagurun. Giyang kaya mga panyakit udila na tantua madakal na naino kasi iku mga bad mga oras tano na igirap ka paro insyaallah na igirap ka paro na ayatadun pupugusay na giyang kaya mga panyakit udila udin na sudah tanurun mausay na kapakay pangalan tano sa iku mga pagaritan wa mga ulama pagaritan tunay ni yang adi aniran su agama tanu agama Islam sabab sa surat na oras na natantua makampat madidiyang kaso kegegatan umusay sabab si sayang ko takataman ko oras na benda ya kapianian na pakandud na kanagiyang kaya oras si sagiyang kaya mabubeloy gi itu manur si sagiyang kaya programa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.